Pozdrav ekipa, Antoni je ovdje i dobrodošli u novi video na Local Patriot YouTube kanalu. Danas osvrćemo se na utakmicu između Slavena i Osijeka. Danas je utorak, ja malo kasnije snimam video, tako da se svima ispričavam. Malo sam bio gužvi, nisam stigao snimiti to da izađe u ponedjeljak. Tako da idemo direktno odmah na utakmicu. Utakmica nedjelja 15 sati, lijep broj naših navijača otišao je i u Koprivnicu, što u privatnom prevozu, što vlakom, tako da vjerujem da je svima to bilo uzbudljivo. Vidjeli smo da je bila scena atmosfera na tribinama, lijepa brojka. Ja sam gledao od kuće, još jedan watch along je bio ovdje na YouTube kanalu, gledali smo uživo, malo smo se podružili, komentirali sve što se događalo na utakmici uživo, a sada ću nekako sumirati sve ono što sam pogledao kad su se malo slegli dojmovi i kako je to uglavnom išlo. Ono što je zaključak, nekakav generalni dojam utakmica, da ga prenesem, to je da je to onako tvrda 0-0 utakmica di stvarno tijekom prijenosa sam to rekao i komentator je to par puta rekao na Max Sportu, Kesman je prenosio. Stvarno, to nije bila neka uzbudljiva utakmica, tu nije bilo neke ni napetosti, ni da je tu bilo nešto previše prilika, tako da da nije igrao Osijek, ja bi vjerojatno nakon prvog poluvremena tu utakmicu ne bi pogledao, znači, to je sigurno. Ali, pošto je igrao Osijek, naravno, pogledao sam cijelu utakmicu i zapravo najzanimljiviji dijelovi utakmice bili su pred sam kraj, ali krenut ćemo od nekog početka. A to je naša početna 11-orka. Malenica zacementira na golu, lijevo je startao Jurišić, Barišića nam nema s obzirom da je ozlijeđen, on bi se trebao vratiti treningu tijekom reprezentativne stanke. Dva stopera, Mersina Jelenić, desno Karačić, vezni red, Mehija Petrusenko i onda idemo na ovu trojku koja je malo isturena, to su Omljerović, Bubanja kao prednji vezni je startao, desno Teklić i u vrhu napada Jakupović. Prvo ću krenuti od onih boljih stvari, a to je obrana zapravo. Ovo je naša četvrta utakmica u kojoj nismo primili gol, što je svakako ohrabrujuće, što je lijepo za vidjeti, jer kad imaš čvrstu obranu, kad ti znaš da si iza siguran i da imaš nekoga u koga se možeš pouzdati, a to su prvenstveno Malenica, pa potom i Jelenić, i Mersina, i Karačić, i Jurišić u ovom trenutku, koji su sva četvorica, odnosno petorica napredovali u ovom periodu kad je došlo Ratić u ove 4 utakmice, vidi se nekakav iskorak u njihovoj kvaliteti u utakmicama, onda je i ekipi naprijed puno lakše preuzeti nekakav rizik, odvažiti se, napraviti nešto, jer znaš da ako slučajno i pogriješiš, neko će te iza pokriti i siguran si i nećeš eventualno biti kriv za nešto loše što se dogodilo na utakmici. Tako da, pohvale za naš obrambeni red. Prvenstveno bi tu izdvojio Mersina Jelenića i Karačića. Karačić koji možda nije odigrao na razini stoperskog para, ali opet se na njemu vidi nekakav napredak s obzirom u odnosu na onaj period kad je bio trener Sopić. Tako da Karačić je napredovao, vidi se da je prisutniji i u ofanzivnom i u defanzivnoj fazi igre i to mi je svakako drago za vidjeti, jer s obzirom na formaciju na koju najčešće igramo, tu su nam vrlo važni i potrebni bekovi. I kad imaš samo jednog beka koji funkcionira i kad forsiraš samo tu srednju, protivnik te lagano zatvori. Tako da mi je drago vidjeti da Karačić napreduje, nas da će to biti još i bolje. Sad kako će to izgledati protiv Dinama, s obzirom da Karačić ide u australijsku reprezentaciju, pa će se nešto kasnije vraćati valjda za Osijek, to ćemo vidjeti, ali to je daleko, neću sad još to komentirati. Jelenić i Mersina je stvarno vrhunska utakmica, Mersina je na jako dobroj razini, Jelenić isto tu negdje. Jelenić je imao i onu sjajnu priliku iz kornera, šteta što nije zabio, lopta mu je došla, pogodio je prečku sa 4-5 metara, nije bitno, uglavnom pogođena je greda. To je bila jedna od, ajmo reći, boljih prilika na susretu. Šteta što nismo zabili, mogli smo uzeti i sva 3 boda. Ali šta je tu je, uzeli smo samo bod. Što se tiče veze, Petrusenko i Mehija koji je odigrao solidnu utakmicu. Ne mogu reći da je bio spektakularan, bio je onako
malo čak možda ispod razine na koju smo ga navikli sa zadnje 3 tekme gledati. Dobio je i taj glupi, realno glupi žuti karton, ovoga koji sam možda mogao malo i progledati. Ovoga da ne bude žuti karton, s obzirom da će mu to sad biti četvrti, mislim da njega protiv Dinama onda sigurno nema. Ono što opet na drugoj strani tog veznog reda te veseli što imaš Petrusenka, koji stvarno dugi period nije igrao i onda ga je sad Ratić ponovno počeo stavljati i on mu se na najbolji mogući način skupio to da je odigrao stvarno najbolju utakmicu od kako je došao u Osijek. I opet, i to je lijepo vidjeti kad igrač napreduje i vjerujem da će on napredovati još do kraja sezone, pa da će se taj napredak prenijeti na iduću, odnosno da će se polako vidjeti na koga Tomislav Ratić može računati u sezoni 26-27, a na koga ne. I naravno da ti je važno da sad u ovoj završnici prvenstveno naravno uzimaš bodove, ali isto tako da vidiš i da možeš napraviti nekakvu selekciju igrača da ne, ko će ti ostati u momčadi, koga ćeš vraćati sa posudba i tako dalje i eventualno da onda možeš u korelaciji sa sportskim direktorom gledati koga ćeš dovoditi, koje pozicije ćeš krpati. Petrusenko svakako napreduje, tako da to je jedan od igrača možda na koji će se Tomislav Ratić moći i na duge staze osloniti. Tako da imamo plus 5, igrači napreduju, nadam se da ćemo se samo još više i više odvajati od Vukovara, možda i zauzeti neko 8. ili 7. mjesto do kraja sezone. Ono što je mene najviše iznenadilo je zapravo pozicija Bubanje, gdje sam ja zapravo možda očekivao Bubanju na mjestu Mehija kao prednji vezni ili nekakva taka kombinacija, ne znam. Nisam mogao Bubanju zamisliti kao da igra tog nekog prednjeg veznog, odnosno on je bio čak u nekim trenutcima neki box to box, nakon dosta se kretao. Ne vidim njega kao preofenzivnu personu kao preofenzivnog igrača. Ono što ga moram pohvaliti je da je on kretnjama bio prisutan svuda na terenu. I to mu se ne može osporiti. Tomislav Ratić je to isto jedno napomenuo da on stvarno je radnik i da on puno trči i da je prisutan svuda na terenu i to je svakako nešto pozitivno, nešto što ti treba u ekipi. Treba ti taj jedan radnik, treba ti neko ko se kreće, ko će biti višak. Taj svoj dio oko kretanja i prisutnosti na terenu Bubanja je odrađivao dobro. Ono što Bubanji ne ide i ono što Bubanju koči, to se zapravo, to je ono što je nekako najvažnije kod veznjaka. To je da ima loptu nogama i da proigrava svoje suigrače i stvara šanse. To Bubanji ne ide. Bubanja ne donosi pametne odluke na terenu što se tiče odigravanja lopte. Često izgubi loptu i njegova stopa točnih dodavanja je zapravo jedna od najslabijih u momčadi, tako da na tome se treba raditi. Kažem, ta radnička strana i ti nekaki, čak i njegova nekaki prodori, ako ih se tako može reći, neki par puta kad je prošao, nešto pokušao napraviti sam, to je bilo ok. Ali u trenucima kad on možda pređe jednog igrača pa treba to opet produžiti dalje, tu zapne i zbog toga ja Bubanju možda ne vidim na toj poziciji na kojoj se igralo. Drugo poluvreme se to malo promijenilo, on se vratio malo nazad, pa je umjesto Mehije ušao Mikolčić koji je stao na tu ofenzivnu poziciju dok se Bubanja povukao prema nazad. Što se tiče krilnih pozicija, Teklić i Omerović, Teklić mi ima nešto slabiji dojam zato što je pokušao biti atraktivan, a nije mu išlo. I nije nekakve osnovne stvari rješavao na terenu, a težio nekakve atraktivnosti. Što nam svakako nije trebalo, trebali smo što mirnije i jednostavnije tu utakmicu odigrati i odjeti kuć sa 3 boda. Tako da, to mi se nije svidjelo, jednostavno ne znam čemu to forsiranje nekakvih poteza, ajmo to riješiti možda bolje i jednostavnije. I nije generalno, nismo bili nešto mi pretjerano opasni sa tog krila, bilo je možda par prigoda, ali ništa naročito. Lijeva strana nam je po nekim trenucima malo bolje funkcionirala, gdje je bio Merović u početku s Jurišića, pa je kasnije zapravo se na tu poziciju beka spustio Bukvić koji je prvo ušao umjesto Teklića, pa je par minuta kasnije ušao Aker, pa je Aker ušao na krila, a Bukvić se vratio umjesto Jurišića na beka, tako da
smo imali te kombinacije između Bukvića i Omerovića koji uvijek se govorilo da znaju se i mogu kombinirati. Čak i kad je Omerović igrao tog desnog beka, Bukvić desno krilo, oni su znali se križati, jedan ode naprijed, jedan ostane. Jednostavno znaju se igrači, znaju se proigrati. Pa je tako i Omerović bio malo opasniji kasnije. Matković je također ušao umjesto Jakupovića, Jakupović koji nije imao nekakvu pravu priliku pa je Matković pokušao, Matković je imao onaj 1-1 izlazak. Šteta što to nije iskoristio, šteta što nije mijenio u toj završnici. Jednostavno i dalje mu fali to neko samopouzdanje, fali mu to malo da ga krene, da zabije gol. I ja i dalje vjerujem kad bi zabio taj gol da bi njemu bilo puno lakše, da bi skinuo neki teret sa sebe. Ali stvar je u tome da i jednog i drugog našeg napadača imamo pod ručnom košticom, slobodno mogu reći. I tu nam fali da mi odradimo zapravo ono što nam treba utakmice, to je zabijemo gol. Pa tako dolazimo do toga da imamo 4 utakmice bez gola, ali smo samo 3 i zabili. I mislim da imamo najneučinkovitiji napad u cijeloj ligi, imamo samo 22 gola zabijena. Čak Vukovar ima više sa 26, Lokomotiva na 31, Gorica, Slaveni, sve su preko 33 ili 34 gola. Iako naša obrana zapravo funkcionira solidno, imamo 36 primljenih golova, što je, ajmo reći, manje i od Vukovara, i od Lokomotive, i od Gorice, i od Istre koja je 5, tu smo na 2 primljena gola od Varaždina, koji je 4. Tako da to je nekakav plus i minus naše igre. Trenutno smo malo više oslanjeni na tu nekakvu čvrstoću u obrani, da ne primamo golove, pa onda naprijed šta daš, ali bilo bi lakše da se utakmica privede kraju sa nekakvim za nas boljim rezultatom, da to što daš u napadu može samo iznjedriti nekakvu situaciju i postići pogodak. Zato se puno više treba očekivati, treba se stavljati imperativ na to da Omerović, Bukvić, Teklić, Jakupović i svi igrači koji igraju kod nas ofenzivno da pokušavaju što više riješiti utakmice, da ih se gura u te velike prilike, jer imamo plus 5 za Vukovarom, ali svakako treba težiti ka pobjedama. Jednostavno treba raditi na toj završnici, na toj za posljednjoj trećini utakmica, jer kažem, samo smo 3 gola zabili u 4 utakmice, ako nismo primili jedan i zabili smo najmanje kroz cijelu sezonu. Tako da nismo učinkoviti i to je nešto na što mu se treba raditi, pogotovo to nekakvo promišljanje, donošenje odluka, jer ti imaš Matkovića koji ide u taj prodor, možda je mogao odigrati ili je možda mogao ranije pucati. Mislim da je još neko ranije imao priliku sa one kontra strane. Jel to bio Akere se spustio. Mislim isto pred kraju utakmice gdje imao nekog slobodnog tipa na vrhu 16-terca da odigra povratno, išlo se opet u neki prodor, išlo se u neku završnicu gdje se možda mogla odigrati povrat, ali opet bi taj igrač imao čist udarac prema golu. Tako da to su sad neke nijance koje ti doslovno u napadačkom dijelu utakmice znače jesi uzeo bod ili si izgubio utakmicu ili si uzeo sva 3 boda. Znači to su te neke sitnice i nijance na kojima se vjerujem da raditi, ali svakako je sad utakmica gotova, pa eto ja mogu jest govna i srat lako kad je gotova tekma, ali mislim da su svi primijetili da nam stvarno u toj završnici, u tom napadačkom dijelu fali nam, ajmo reći, taj nekada pas imamo viška, nekada imamo pas manjka, nekad nemamo odvažnosti da otpucamo, nekad pucamo bez veze. Znači samo to donošenje odluka da je malo bolje na utakmicama u datom trenutku, vjerujem da bi naši rezultati bili znatno drugačiji, da bismo možda uzeli i u ovoj utakmici protiv Gorica, da bismo uzeli i sva 3 boda. Tako da, to je u principu to je neki sažetak utakmice, neki generalni dojam. Statistički je to generalno sve išlo na našu stranu. Puno veći posjed smo imali što se tiče lopte, pogotovo u prvome dijelu. Tad smo imali nekakvih 60-65% posjeda lopte. Onaj broj očekivanih golova
kod Slavena je stvarno bio sveden na minimum, 0,26, iako mislim da se to onda ne računaju one prilike kada su oni išli iz offside-a, primjerice Alen Grgić, ja sam skočio na taj njegov prolaz jer ono lobaš Malenicu, prođeš ga, sam si pred golom, trebaš ju samo ono pogurat, možeš šetat s njom do gola, čovjek je promašio ok, na kraju je dignuto zaleđe pa je njemu možda malo lakše, jer kao ajde, dobro da sam zabio ne bi se važilo, ali opet to je ono promašaj, znači to je bila je nedavno ona situacija igrač Gorice kad je pogodio stativu, po stative njega pa se odbilo van, Grgićevo je valjda još i gori promašaj po meni, ali eto bilo je zaleđa pa ništa od toga, ali eto, kažem svakako nekako smo mi minimizirali, kak se kaže, umanjili moguće prilike i šanse Slavena, dok smo mi imali koju više, ali eto, nismo to završavali na najbolji mogući. Znači, svakako ostaje najbolja ta šansa iz 88 minuta iz kornera, kada je Jelenić pogodio prečku, što je stvarno nesretno. Omerović isto ima onaj jedan prodor gdje je otpucao pored gola, totalno onako neki loš šut. Tako da, moglo se napraviti više, nije se napravilo, imali smo i ona dva iznuđena slobodnog udarca, Teklić je baš bio grozno izveden, Jakupovića je možda malo falilo ili snage, ili da je možda malo bolje pogodio, da to je išlo preko živog zida, išlo je ovako maltene baš u golmanovu stranu, pa ako gađaš golmanovu stranu, to ili mora pas pred njega, pa malo da odskoči, malo sreće, da imaš ili to baš mora biti torpedo, nije bilo nije do toga, tako da, evo, ja bi ovdje završio video, utakmicu protiv Dinama nema smisla najavljivati, s obzirom da igramo tek za tjedan i pol dana, maltene 2, tako da vjerujem da ćemo snimiti još jedan video u međuvremenu. Priča se da bi trebalo biti uskoro i nekakvo obraćanje predsjednice kluba, tako da ćemo svakako i to komentirati ovdje kroz jedan video ako se to dogodi tijekom reprezentativne stanke. A vama svima eto, još jedan hvala na gledanju, nadam se da vas nisam zamorio svojom pričom, da vam je i ovaj video bio zanimljiv, tako da ostavite mi like, share, subscribe na video i vidimo se u nekom sljedećih videa.